Like yang zin Tangkhul nauping the talk with Sorinthan Haorei kathar episode lin tum tonggali welcome sadle ajui episode li itumna kanala khai thangji da itumna face sashon dagle issue humor li itum discuss sangrung paisara ajui episode itumna traffic and road safety we maram li discuss sara itumna teije ituma aruhon reg sang thotli traffic transport important salakaya means akang saire itum thangji da on route sadak le saiko rahi traffic hi mazanga transport mazangla itum khring khrakli mung pai muak chung chung khle ka aruhon reg sang atam hili traffic transport le mamangdara gari number matai sang maman new population matai sang maman itum apamli noise pollution la air pollution la traffic congestion la chung ka shogare traffic accidents la chung ka shoglaga gari sak zamang ni la mikati ka sar la chung ka la shogdale sakla khai issue akhang sai itumwe abamila ara matala ka na Tangkhul with town ledakle ukru town hiwa along hili shongfu ka teo bang ning la ara hili gari chung sang maman la ka thang ji da hi issue face sadak le chung ka le gai ne jiwan hi itumwe abam hili ya kha complications later clay itumi katha ka phamera khisa ka phamera katha ka itum khi initiatives khuiga itum khring khra ki matha sangra ringpha sangra traffic later clay congestion later clay katha isa sangra accident shock da clay itum key preventive measures khui pai gi itum acha discuss alaga theising ko khui samphangra then acha hi discussion hili Tangkhul we kala traffic we maramli thai tham lagai later clay ya khoka ya show khani ra jangai dele panelist khani hili episode hili welcome sada in introduce samike itum tonga na welcome sami se kre sada Inspector Hobson Chipang RO to SP and former CO Traffic Department kala ka khania sada T Railang Aungshi President Ukhrul District Passenger Services Association ningshi gizanga daire kyash khnia akuira khani nanina rajang khamiu manga aina acho episode hi successful ka san sare kala na new we theigu khui share ka saina itum yaru ashangwu na kuchunga awareness information sampanglaga itum we karing krab dalang traffic hili itum ringa pa chunga samphang da chizange ena itum discussion hi tyomo mai introduction sada chadwa khwai in a remark up the Inspector Hobson former CO Traffic Department we ask sada experience knowledge kuchung khalei de leire in a nali remark up the question na khang hanau ga itum ya raping na yang gratran ukru traffic policeman bingi chotlagai thei traffic control sada le hi khiangli kiwang chota theogles gava resources human resource theolagai na thei thai management li kathad le itum butong ga mathei wa thure kala traffic manage ka sahili challenges and struggles la kuchung khalei de le kata da khima mai le de le itum yaruina chungmai thengai le chin na tiomai ka no opinion ka share samila share Oni share ishi department district police lo SPD we modan ning shi mingai hogami wang traffic regulation traffic problem hi mai bukru hi hagra kai re problem bhag le re kari ne jungsang ai re ka min ruk chung sai ka shofo mak sang du da traffic congestion le ngai le he ne arwi shi na dara ga ne police department na face hada le kari chung sang e mi ru chung sang e ka issue men power hi ke de da DCB traffic control police ka ji base ki wan khamim ni re SP ni ku shok ga arwi le hi 27% small le okay hiri SI khani officer khani zangai aina jiri head constable khani VDF thadam di gra khani biji BC nei ka uklu down hi hagauda 3.5 to 4 kilometers arong hi spread sak le oda mi mugda sini jina man sa jimrer tu nei ma traffic boin baba mi abam t-shirt leidre thang ji mi detail sa da ji mi bing ba hi teu nai da miak mang au khani mang nang ning galong bong khani jimral thu da jot ka jang challenges ya ri ha da shabi sam mi khale lang me dei shui personals mi hi training hui harum thadum zam ne only aka head constable mang zangi okay yani hu problem mi shi SP shui ya kanra high ups bin han ga training tha cho phai sadri main board mi phai sadri the main board hi te mai gap da da hang sin hang sat leo si je ba main sa che brut ni
Arui later clay, point spring. Okay. So, Arina Kahangtaga, of all the 27 personnels trained traffic with Maramni train, because I mean, Akmang later clean. One hasty constable senior, I'll tell her. Okay. But I me order. Oh, Katejiva. Kadevisia, Tada, random hawk VDF or you busy station when the larger. Okay. So, Ari, Jitada later clay, along Hilly, Ari traffic, Yaga Kamizi, many Sadakly, he, do you think he will issue department Nerka, government Nerka, Kina, Kiaka? I mean, Ara Ukrul down in a gang that Ari Karil Sangare, traffic congestion, Nika Pine in Katsala, 27 personnel man, and out of that, only one person in a trained traffic policeman. Jena, he issue later clay, he department when I'm sak by later government and Mamila or Kota later clay, film sal later clay, Talika Katado. Department when board jelly, he to made a spare some of the pning. When board by he basically shown to made the provide sacred by the Jung with the lab by Gizo. I don't examine workshop on my day. I read traffic workshop. Look upon the he, the younger Kiri, Tassing High, implements houses is randy. Sauja them Sranbari, the younger law in order blow low. Okay. Energy fuck baji. Curfew 144 July, the Shiba has said to divers has read them sack by Jitatellation away. Law in order, Kurkang day, issue police na Emargatana, Quijia, steady guard keeping he. Emar Badmukuri, she police and some of my digestion, the PSQ, Garden and the Jane Sam in the Jiri make Jung with the guard walk to hen. Jenny men bought it to hen. Okay. Now, Ning Sherry Inspectorly, as Itumwe, Ukrul Town Hilly, traffic issue chunga later 27 personnel mangsala atumnam talaga na service mi daklewa ning shi out of that train talam sa sala atum ka shop mi laga itum ya release service mi dakle chunga ring pai in a days to come itum ya ripping we ninga jang na ba darkar ga sa jing sa ngai and then trained personnel being here darkar traffic is a huge issue kala itum thangi da face ada kle sa with a hipai trained personnel kala darkar ga sa personnel ji hor chak mi si ji wa itum wang chunga khang veng sang sara da machan sangai ning share ina queer railang awng shilila ari question ji ka khang rai kan no department a khang hanau ke Ukrul District Passenger Services Association later kle hi ka da function sali ke ji yaru na tiong me ka thengai just taxi chật mit like chi mai na matam ngai la ka alungli kor ka thada na thumna queue thei ku le da form sa ka la key services mi da like ka thada function sa like ka function ka sa hi we alung hili na thumwi challenges or struggles ka thada le mai li or initiative ku hai le la ya ru wang ka chila teo mi ka thai ngai ni na na wa tam ka khu mi la ning share ari thada isi utbasa hawa le la hi thada invite some young hawk me one ningshi titi basili in ari question 100 leji mang chawrang ga in ga teu kho how go phogi isi how go phogi ga teu kho ji thai ngai ja thada 19th century atamli 2000 mararang na hi association hi form sa gi ni ka aming hi hot sa ke na malai mane ka 2003 li Tangkhul na recognize samil ka udlova the certificate mi shogai dale isile jang udlova je na Ukrul district light vehicle owner association gi ni oblique high laga UTS Ukrul taxi service the chachai hidadrai ara isina udbasa the aming hirang che kharin baba khigla jekha self employed sa jang itum yarung le thada tam khui laga leidak le government service masam phangna leidak le sai ko re cha khlatawi kari le laga self employed sa laga kasahina khamata ya khani yar really service khami kechiwi tharanle yarui wang le hina kanar kala I khlatai wi self employed sai kechiwi kharin
ngasalaga sadak laini isina utpasana card avav mi shoke chiwi khunukli mi sari rules and regulation kecha some core manglaga karima thawbaimra phone sing mama naga phone sa mama naga karima thawbaimra chapel sleeper dong naga karima thawbaimra kachi katong ki rules and regulation hi 15-16 ka da sererina mi da lei ari katong hi details mangdam ramre kachi tha da lei ithumili challenge sa kha kachi thran le ithumui hakla khai challenges pawa khigla je khawa ukhru hiwarung hile proper taxi stand malai mani right hi ithumi challenges hakla khai challenges akan da ngai ya kichi itum na kichili pixar kichili drop samir ithumui passengers ping na la ije chawi ninga jang destination jili khamno hang chiri dongphir kichi wi hin ithumi ni problems trakhle okay kakhni agasa da ithumna taxi driver bingwi dishonor gasa rules and regulation violation khandai in action kwi khada truck lai pamai kachi gathali taxi taxi ma thawbaimra singum phanga dala pensa khai lai singum guthum da pensa khai da lai kachi va marib laga thawlaga accident ge shokru no kala thada marib laga thaw da passengers being na tong laga kisi ga tong laga wakhang samne au kari thawja ram dam da atam lam chala au is passengers being destination ma wasung la yam da khai nei reporter ka satra ni tum sisa laga driver pa jili pen sami khai la labor pa mai hi thada issue rules and regulation issue na saka issue de issue ngarak sa khai che sashok ka chi lei ma sakhra la trak lei re kala ithumui le ara hak mai kap ge challenges pa ba hili zatak lei hi utpa samang mani ang kazipung taxi da la zatau ga da kachi pa na khayon kachi pa na rules violation sa da lei rak ji lei tum pa shok truck lei pa hi wi challenges se lei da lei passengers being we ka ta da hang ni tha da athumui od ke siman ke chi tha da isi chawi pocket le jang purse no telephone khai no handset khai no ta tung khai siman khai psychology isi lim sa thrane office ni surrender sa mil ga mu pu ni sina khai truck le ba me ta da ithumui target kharin ji ta da sa da le gi chi hangai right ning share ari no mention ga sa ji phone mangau e taxi li ta tung hau e gi ji wi report hi Facebook WhatsApp li khang yaw chung the and then rightful owner li returns ha mi khai la chung ga pa khu ba me jena taxi drivers being taxi owners being li appreciate sai ji da ning thar la gai na itum li khui khai or khui khai ma sa la sa da returns ha mi jen chung ga appreciate sai ning she are we mention ka sa ga li functions li self employment community in aka ngan chan ngai le a jon thang previous episode li akshi da Tangkhul lai saklong president ra laga taxi chatak lai hi local local items ka ja ka siama ka lai chili zang ida hang ka itum na khyang ji tran non local taxi drivers mila kha thei chen hi taxi ka thau hi itum self kigla local now ping wang damang reserve sa kai tha le ka anyone thau pai le do hi thada taxi association leader owners by have local meaning nam sa bai mrang je lai okay ka driver hi ina I owner rak sa da ina driver park sang bai have khang dei chat khang dei le park sang lai da lai all right ka issue li la hi thata ka thirdui ka thalai na thata ang re ithum khala to ithum tang kho khala to wi ka ta dang ni la ma thada ma khamashung jir le dang ina taxi we ina mu khima taxi we I meaning ma ka I sim pharali le dak le mayang naw lo bai nepali lo bai mai te lo bai them ana taxi le au da sangai ai khaba I wa ming ina ownership hi wa ming hal ga ana sigijin ma
khalai tha da thing sa kai thum le jang hor sak kai thum red handed thum sam nei kai thum wi le chik ta problem hi khalai da nei challenges ki chitra ne chi la challenges la ka nei ka ithum na every sitting assembly li he question sa so nei ka mai tei pa chi wang mayang chi wang nepal chi wang in rang ning dio chitra ni thum question sa pa le mlai thu hi wi problem khalai all right driver gi jiba jiba driver hi pa hi thum non local la si chin da lai okay okay ning share specific sala ga nam thalai han ka mi kai wang kal la UD I malai initial abbreviation ka da pa initial here UD khare pa chila no na ari ba UDPSA ba hin na tha pa shok utpasa yes Utpasa now say all right utpasa na we functions challenges struggles talai na hang having chung khaning share in ari inspector hopefully aka na han ni shidau ge itumui town hili focus out as traffic hi main chalai hili leo gi da hili hiwe aka na hanau ge ina itumna thang gi da face adak le ari hon laga jatna la ga ina 2 years shi chindak le number 2 gari kiji illegally procure ga sa khali so gari chung ga chate kiji we public opinion le de le hiping hi thalai ni register masala number plate la makala or khwela ga illegally register sal ga gari ka thau kiji chung ga pau shada le kala for example itum we two wheeler swing bike ka thau bi helmet ka sam pang da ma thai mane and then gari ka chung most of the time he taxi ping aina thai illegal LED lights hok thang laga hor chamri aina rada clipping ma thai ji mangali rada clipping or drunken driving ka tha gari ka tha hi awe jingum ngawaj thai diesel wina hiya khara petrol na hiya ka da ka chili lang me khar la thau da clay or driving license ka da masing la thau da clay seat belt masing la thau da clay ka chung ka thai thang ga ji da we issue tha da thai hi ba hi face da clay chena hi ka tha traffic violate sala ka le da clay li atumui punishment hi if kigla tukhui laga ituna law we ainu atishu da panisa ga ba ka tha da le ma mai li kala arira shung da hiya ka traffic violations le da clay hi traffic police we na inactiveness tinega inefficient tinega rule ithada kaida ithada khyowe or sadak le tai tai da clay jilila red handed to khuilaga punish ka sai cha khama thai da le mane chena hiwi reality hi ka thada le da le kala hi thau punishments me ka thada le me le ji teo me ga thengai le na kha kuin la tum Haorei uja Sorinthan hang da kri ji jiwi point fi ma rang ge na tiam ga ta itak sau ge sure yarwi itum Tangkhul nawi mindset traffic ji so da traffic we whole authority police traffic na sing da khui ta da parking na hi sare kala hi kham re hi na major parking hi na minor parking sare hi ta da management regulation hi ga dong police na sai da khui okay kha jimani mane creative itum hi ta da specific sai committee ki hi me siam du da sida da confusion sa ga la shumai de ka in example sa da khang hau ge Imphal East district Imphal West district ri traffic we matter hi DR traffic regulation and parking committee dia TRBC da sum si ne adum na main sai TRBC committee da traffic regulation and parking committee there he line department user ga transport minister na chair sar ga transport director zang commissioner zang build zang police department zang mahud zang kara itumi municipality umi zang ga committee ji sa siam ga town ji we planning ja tum sai ka da regulate sa ji ka da kira sashi da arrangement plan ja tum sa ne adumi monthly the meeting pam ching ga town congestion le da traffic problem le dong ya tum sar ga jo atishul da what is havai the you take kuya issue with district urulira are Imphal West TRBC da ta ka mai na committee ji set up sar ga this scene sar ga line committee bing hiri town committee ai tum small town committee na head sami ga
line department being biddle digata base digata isi police sanga committee bom ga monthly atum ne yang sang mir ga ochi sawa si ji thar ngung da ra de pning ge ji ba ba jina authority ne jina authority ne motor vehicle act hi or india ri aru itna da ge motor vehicle act 2019 zatre hiri is mar mo discuss sari ge chunga kada da violence sa ga khile me ji de de sada se okay kha jmang mu ji ra district a hui aru dbcr da khali sa da district a de le yoshi ji wa atum de liquidate sa je ke ji ri kari bus kari khamre winger kari khamre ti kari khamre zonal taxis khung bi kari khamre ta ba ma tum de siam mi ga ma tha ran da sa mi ga kala itum down na ru ri da mai sorry aru itum parking hi primary parking bus kham khwai ga heavy vehicles kham khwai shaktiman kham khwai da aka khani supposing aru ri itum na siam mai da khreya awan dang parking hi bus infrared ka da bus ko dong ji kham sak chine wingers ayaran khra dong infrared ka sa yu ji kham sak ta khri ne kala north join ge sang kari shaktiman heavy vehicle road bin hi ji kham ga bung ji chatai ga muzang sak ri ra bung jin bung phai nang da ji muzang sak ri da na ru muzang sak ji kham sak chine bus re exceptional bus chang bai our passenger pick up sama ne chang bai re ga ga thara na first trip drop sama ma ga just 1 minute aru ri tha ta ga tang sam ga the primary aru parking sim ye chine china ra zonal taxis khang de bin dai or itum taxi khang de bin ta the district la da da east west north south dong la da da hi isina ra nai da ba na phung ri tang parking the temporary parking ang le dri ma market khunu ji ka tong ji hai da ne kala di sai go ri long office rem ji kham sa ge ara itum private cars private gari bin hina we know ri rabam khni itum identify sai dri we know bizarrely kitri ra ri violent le ji sai ima market le sai aduma sing ji sa identify sar ga jo artificial da kham sak da ne okay the planning hi police mang da kala ya ri kiru ari line department mu da committee mu da ari im sa ba im da police na le sar ga sa semai da kri hi tha me da modify sar ga committee ba ji thara ni set up sa mi si ji dbcr da set up sa mi si ji dbcr district win sem da kri rules ka ra ji we regulation ji mi sai ko ro follow sa ro ji ka ye ga motor vehicle act article atum fine ku gi ji ne authority ji ne khang de mi sem ba im ne okay chen da dbcr district ri khli da ga sara ga re hi dis ne tha na ga or issue ga tha na bing na ki sar ga hi da set up hi dc ra district administration zang ka down na ri yeng sang ba ra district autonomous district council ba sa da small committee ne tha na ga pwd zang sa bd zang sa idu mu police zang sar ga time to time monthly yeng sang ra ga sa si je ba yu the khu ya bai ra ga na ka da liquidate sa ga tha ra ji je police hong ra manpower ji po ke na sa du ma mi de kre miao re ya ru ne yeng sang sa ni committee ni yeng sang sa ni miao re chen da manpower lu jung sang ao ai in jim tha de sa sa ga ya ru ne corporation mi ga awareness grade sa ma chi ji lo ma tha ra ne bai ra ke is mui ri district arung hi yeng sang vai down hi yeng sang vai committee ji set up sa ra le wa ngai na small down ni yeng sa ji la shi ra ma tha de set up sa ku them ne isi police lu ga da shi ra la ga han jing ne chen da jidada committee a va dar ka sa sne re kari jung sam ma nai re mi jung sam ma nai re authority gi ji pha mu da thu re ek wa ka kai sa sa ni motor vehicle ek than le re regulation hi committee ni sem regulation ji rum than le re ka ri thu police act reng vai jo a ju la ot sa ba bai sar kai ne sem gu zak ga le sar kai ne ka system mi mu jung sak sa ji ga aru line committee ji mu thara ne sa mi ga jang jam sa da chong fu ba yi mum tha da bo thor sia le ga traffic mu chong ji rum sa bai hi line committee bw zang sia thum da thum sara ne aru hi ri khud le re sei gung khor khai da ayal le re la ga thum da traffic mu chong ro whistle sing ga ji ba ro ma kham bai ji thum da sau hen ga ji si ji le ngai le re
젠 히 라인 디파트먼트 그 들어갈 사이래 그라 고미디지는 뭐 다다 명성미라 아범 히 파킹 살고 버스 파킹 살고 히 디아이 파킹 살고 이제 고미디지는 뭐 달라이나 디스트릭 위 디파트먼트 히 동성은 그 세미금 아이덴티파이 그래 자들 세미가 파킹 뭐 레이사니 숨나 아이 해 다운하는 히 트래픽 레귤레이션에 너 히름 칸 바이면 이산 이그리 바우르 이산 이형 그래 파킹 뭐 미게 레귤레이션 사바임 쟤는 이tum 위 다운하는 위 트래픽 시스템이 레귤레이션을 하라가는 시스템 당성세가 잔점사다 파그머야 루이 다들 다운 아야리 리더 그래 미즈람부터 실롱다리 우리 다들 성서 이제가 지위 시스템 명미 authority지 committee지 뭐 다른 리시지 요 테크야 다들 뭐 타고 싶어도 되네 sorry okay ning share mai sai na yes parking we kala hi we town planning hi we issue li ngana de lake sana ka talai na mai sai na hang he chung kan ning share arika in a khang han question pau je ari da traffic violate sala ga leader clipping traffic rules violate sala ga leader clipping hi atumli punishable offenses ping hi red-handedly caught salaga or active samai da section mai serious samai da yang sang laga police na action quick hai lela action mo quick pai implement hi ka arina ka hang da da matha da parking no chongfor no mo clay we wangina rules violate sai sala itumna implement thada masak pai le ji rau challenges la tio mekala mention sad le chi ka ji ka thada saka phamero of course yaru we public we corporation ari thada line departments being we la chung kala jang sare ka ari itumna town hili thang gi da thai da le hili itum traffic police we na or police we na punish sa khai le la or hi thagai thapai ko gi bingje for public awareness violations hitaka punishment hitada le la tiomega ka mention sang arena mention sa khai ka expect for example are stolen vehicles ka tha helmet mak sanga tha we illegal LED lightings driving license mak sing we hi ka tha drunken driving la jang laga hi ka violations being we punishment ka tha da le kala area hi itum town hi tha le sala la itum talagai na implement sa pa imne ki challenges la la ki tiomega thaingai isne mai chi mahang waran ga Motor Vehicle Act 2019 Amendment Act 19 hi tiong gi na ki sami ke ta ya ri sien hapta pai pai hangai khari wa Motor Vehicle Act 1988 is pesang sa ne khara amend sar ga Motor Vehicle Act 2019 ta tharla za phok ne orin de hi dai da ga na and young features of the new law here strengthen provision for offenders violators meaning are fine to make card queer young penalty queer sada we kitune but I ran a kiwi body find the jummy so under section 183 Motor Vehicle Act drunken driving some manga thomsa yang thawt bihi hi bihi khaderi luba sha thinga hui sai khara 2019 Act wa this loba thingdra we some manga thaw kha to hui sarani thingdra Motor Vehicle Act he under section 183 ne juvenile driving now under is na gari thau thran to khuiga now thau sa ga to khui thran 25,000 fine say 25,000 rupees okay kala 3 months 3 years jail war ek hewa ti shul yang ka ban da wagi ji under 18 bingi ki ban da wagi ji gra ji ga juvenile underage we are a we guardian katana a we shimgur avuga amayivuga or a we guardian baji jibaji imprisonment 3 years mire plus 25,000 an shoki now so baji ba juvenile da rim to ki bai a we khong him le ka ari interesar ga jabi mir ga thong suk da gri baji ari ana
public chauffeur yang kari thau ta sa ka under is how dari tu kuitran ne above we garden 25,000 rupees ne 3 years jail imprisonment mi he under section motor vehicle act 2019 under section 199 ne kara gala without license machine ne thau tran credit license machine ne thau credit 500 kuisa yang 1988 we kira ti shulda ba ka ara motor vehicle act 2019 we it were 5,000 we na double at 10 times 10 gai yang then cái thầu bình cái gari khẩn ba bình cái jackson rồi gì đây he implement sang hai thằng đi yang mía khẩn driver khẩn gari thầu được rồi ari check cái thằng đi multiple offense lấy số tax rồi mà sa driving license mà sinh sa pollution rồi insurance mà sinh sa cái we multiple offense sau đó we fine phát thằng đi gari mình đi hiện cái chung liền itu dah shock ke jadi hekari mung nauri thau mung nam re tax ma mi gari ro he sang ke bayang jadi naru wi 2019 di motor vehicle ke jura ke fine jadi ism sai go re aware sa phai he motor vehicle act 1 under section 181 di kiri sana jadi over speeding cái gì driver na cái gì nào na over speeding hen cái speed limit hen cái thầu sa ha yang ari ra挺朋友 fine 规的可怜的家我们家上那个他的 fine 就没看呢个了个是没当到为 dangerous driving 他的他个人投资这个 mi life 他是 fine 样没用是没的投资个他并且这并且这个 20,000 块样overloading gari henai ga we da henai ga thau da sa bi hi ri ra 20,000 kala helmet musang na thau da sa je na da kre wa sa ku sa ara ba 1,000 helmet musang ya new egg thar ga ti shul da je na aji we ga thar egg mi da kri bi he ta da violators bi ne ya chong bu de ga violate sa bi ji ji heavy sa mi de 5 times 10 times here the fine is in both sides mà mình cái imprisonment chỗ vào cái sát rồi nhá cái là hiện bây giờ ham vào thì cái lấy càng vào phụ cái sát rồi nhá and bus cái đó passenger gari phùng đó bình hình là overload đến rồi cái passenger hand cái rồi cái chẳng chừng它的40 capacity 零啥样的60是phùng的啥个米阿不不的挺规矩的extra yani mi mực hiện sáng ai thì mực mi gì đấy driver bao nhiêu, cho nên bus driver wing ở itu passenger driver wing hitung cái, chỉ ta chỉ work sao phải, chẳng cái này ai tụ khui cái thằng và mực mìm sao phải rồi, cho nên seat belt mực sinh cái đi rung đi thầu cái seat belt mực sinh here cái 100 mang phải ở 1,000, 10 times 10 cái này helmet mung sana ha atung zik bang mai de gre akhana 194E under section 194E hi itum na kari thol ga emergency na ambulance ka thara thara ni ka za khakna za phung ka thara ni side ma mi ka jira 10,000 okay side mi phung ra ka na ka za ambulance ba yang ka itum je weram sam da in the de ka ki sa da ji ta ma thei ra da side ma mi ka tu ku khui thara ni 10,000 new motor vehicle act 2019 thì shul da cái speeding cái đi speeding thầu nó racing sang nó thay rồi đi road riang ya song bay mi mức da mi cái điều mấy đó mi cái đi chúng ta mức da đâm ra race sang nó thầu rồi pha cái speed over speeding thật là bị như là tìm cái tụ cái fine nhá fine chúng ra cái là permit xin được cái đi yang ot kui phung ta cái permit sin ta apre ji 10,000 ne insurance ma ga zan hi kari ri insurance ma zan ga hi passenger plus commercial kari bi hi insurance ma zan ga ji 2,000 ne okay main ping wa chang sera main ping ga jung sang ne yes cái là hi dia sa ga ni chang ai tu under second 210 bi ri itu enforcement agency bin sa sa ka yang police na
or the enforcement agency to me transport thao bin violate sa ga yarin na thing thra mi ga ba thing ba mi Okay, double. double line Okay. he understand do 10 bm motor vehicle every jita provision leader cái chung này Yes. Ở hi ác lấy được lấy hi thằng cái gì đó thấy lạc gì này, thật là immigrant là thấy chúng lấy cái này, cái police nó tụi quy là cái thấy đấy cái gì, fine tay cái gì, chắc không có thấy mà sao gì này. À thằng nó mention ra cái 27 personal mang cái lấy hi nè, mà rầm sar la chỉ có QI nè, hi ác Haorei motor vehicle 2019 hi implement masala lấy được lấy hi, khi nó lấy ang cái gì, cái này ác cái có chỉ mang cái hàng mình rồi. QI implement sa show là cái gì. Kiwi gari drive check sao hi shi traffic leader he bin nam nim ne Okay. automatic traffic liquid san Alright. ya result by phai jang kha ga jang gat ba hi check sa hoi drive sa hoi transport department a shung bai Okay. a shi tang de a shin da ga kha ga shi police ho ga shi zat ki shin ka hi atumri a shui main ball shong sa ga sang sa shi phar da ni Okay. cái là ở thằng Hà Nội rồi khề khề đi phải tăng hay mà lấy cái thằng đó gì không hạn rồi nhá in hàng hàng Âu Mỹ này 2000 cái là 2019 2020 ở tầm gì đi rồi isi bullies này dòng bộ máy gì đi shui small down của mình gì rồi nhá trên transport department rồi cái là legal services rồi cái thùng này đi xem chốc hay leaflet này traffic rules and regulation Ukhur district with us address he information ko tong zang sar kai ne Okay. parking ji hi sare hi da zadre kala gadi personal how ding zang bai de heavy load how ding zang bai de kala da are down na rung traffic point khami ji gadi ka thad kham re private being na ka kham thana ni space me de parking zone ji kham ga incline position 45 degree position ne kham san lo incline ne ne chỉ thấy cái gari dùng mấy khá là từng đấy, chúng ta dùng instruction là từng sẵn là cái yêu thấy cái workshop thà gì thì taxi là từng sẵn bầm nhá, ta không rồi sao sẵn bầm mày, Okay. là cái gì cũng khai nữa, còn đó sao vào cái nhà ruin nữa, khi cái sao cái đó cho gì, khi cái road này sao sẽ đó road show rồi, gần sát road show rồi sai, không phải đi gambling sao vậy, traffic của mình, chỉ rồi ở chỗ bậc mi rong, anh ở sim rong, nim sim pi rong. Saya nari lak sate gini bag minir than ke yang, atum tong lasa deh, Okay. atum dari lasa mir ke al isi guru rubin rong than ke yang, ya rui rujung kemben lasa mir, jua dem jadi efektif sate tu saya, jua dem ji kejang sih ke, withiri ke, isi na polis na than ke, rui itu lok adalah traffic terus saya, hini ke kita sahaja juga isi polis na inisiatif sar ke legal services authority basis sang yang, jadi transport sang ke 1 week lok adalah sah sini, jadi jika kita sahaja juga legal services basis we, na kalau ada itu private asyik advocate kini jual ada yang, asyik tim sang ke, lagi isu lisa line je lapam sage, isi polis nawa, kalau transport nawa, ya li cek sar ke karib dokumen kawat, offenders ke tong uji jauh sang yang. Ke adalah lok adalah jauh dah jadi negosiasi sampai tinggal sok salah, as you buy beli tu tu aja kau mewah tu kodi boga, cak mana kau buy tadi ya, jiwa jangan sesuatu ni, cak ni mana kau buy, tapi hafta ke saya, tapi jadi fine nak jung kau yang kau jadi kau saya kau jadi jalan thada kau nak tahu tu baca itu mana dia itu yang, jadi sahaja jadi sohai biji, lok advocate biji nak jalan kau ni, kau pun tu kau di sini sekau. tapi isu ukrui jika saja itu kita ada experience sangat juga, lokal ada sahaja ni, nol cuai sengkari ke dongnya, ganti jok jadi, ke dong isin ada tahu sang sekjin, apa beri cek sahaja ke dong membuat sama macamnya, kemudian sahaja dalam sahaja itu, ke dong fine size ada yang, kau di bangsa ke, laga jalan sahaja, kya kisah kau kira jadi mati itu, jadi apa, lokal ada lain ni kau si sahaja ada tinggal salah, timah salah, bahasa ni satu main sahaja, warning milik jauh kayak jungli, dah hafta ni jadi saya. Kalau jauh tiada wa, isi polis traffic ni jauh ini osi saya. Jauh tiada wa, isi nera dupo kepada baca yang, kerja dugung ke, isi nera payment, isi uri kira, bakal kriminal ni, isi nera jalan form sama mereka, jauh na lupa nu isi lupa siapa ngane, lupa tinggal ni na koordinasi mewah, jalan sama mereka koordinasi mewah, mereka agari merauh yang, betul betul rayu.
但是他的反正他的有太贵听不够些个，过了家的咱啥的，不理怎么去个亏没两个， Alright. 可而且他的就 practice 啥啦送进来。 Okay. Aru la chi tyo ko sa phse pare. Strict sam mai da. Why? Kala itungwe drivers being la neglect masala, careless masala attention me because miya khali mirin kan tu sak pai mirin khoi pai ya minza kan saw gi da hi itum check la ga seat belt la sang la ga or overspeed la masala itum right documents being single hi police being tamai strict sam mai check sam mai si ji ba itum traffic hi Rimpami lo pai ji sang jing han ka chung khale ning shi chung ga details statistics facts figures and hang mi hai inspector li in a Utpasa president lila arwing ragi ngai ga question kan no department lila kan hano pe yarui ping opinion yarui discussion ne issue we taxi drivers being thailand fairly right fair can be charge to follow masamani gi jiwi or arwi atang na rules hi da sem lak chung khale hangji te jiping ji taxi drivers being hi adhere sali gam sali kliang ji follow sali gam sali kliang gi ji teu mai ka thengai and then itumwe taxi drivers being hi mobile phone call sama man ga loud music thapas ada sanglaga drive sak za chung ga thai sampang mai ka shala sampang mai khang jaki and then illegal parking ari hon itum parking je side action sangsak laga leidle ari small town committee na no parking de la thalaga da chima khning la wrong parking la sak hai kala signal ga thahila matha da machine la kham pa ngalang da ba kham shop pa jilaga kuchung ga disturbances create ka sa ga jiwi opinion lately ya reaping le jena hi ka bing hi utpasana ka tha da yang sang mili klayang drivers bing hi hada anyone for example sara I gari thawra je olo taka awi gari hi check msa klayang if it's properly registered insurance ga zang or driving license le liga malay li mi ba je kala gari thawgi da kleba with background verification salaga mathala ga na training ka thala milaga awareness milaga ka sa hi thaw activity malay klayang ga kala hi tha rules ga hai or matha da masala key measures me khui mi lai je teu me ka thengai na ka ham ning she issue chong na ba issue na ba association level na ba insurance no khangatai kari hi genuine kala documents ka pai bai ba itum le authority mre tu da itum je ba mag salai itum na strict salai na check sa ba taxi driver aksa the driver license le pro right below 18 years ya masa pai ki pa je isum strict salai na check sai khangatai insurance ki ka jiwa isi check masam ni in case ara at hikta rules and regulations nation association same kai ji jili follow sali ga thengai and then follow masad le ka ba ka tha the key measure khui me le atumni orientation ka tha program ki khui ka le la ji thengai si isi na ba yang isi hi government maning to association sao chiao dei thum na ba tada permanent hili check sa kwa hi itum provide masar ni atam ni tada gachangli or gachang khani wi thi akasi khani si da check ka sa hi lai okay isi wi action committee provide sa la jong chi atam ni action committee provide sa la athum na action jang sa tam ni ba kathai ga tong ga chewi fine sai pani sai chi pa chi thum rules ati short jong ka daily thum ni hi masak rali effort masaram ni association na jang athum wages lang awa gi chi ho dei thum hi effort masak rai lai chena daily we thum check masaram ni ka atam me nei thum check sa chol lai check sa dam ni tu khui pa jai thum punishment mi la issue hi rules ati short jang right chi sa la okay ning share ina akhang han chana ko akhang taxi fare wi le jon na akshida social media le jong ka rakas ka shop tha da thai Tangkhul nagalong na ka kinakla aka rate te da aka shop thai na shu wak association wa ngate da shop da ek thawi confusion ka le hi ka tha da tum manage sala ka la ka chi pai na chat ka na tum en chat ka long now wi ka shop chen chat ka kala ara athang in the mention sa da chart taxi fare here to here ka hiu to hiu chat ka here ka ji follow mak sala ka jong ka la wa ara public ping le khar jan sa je chan for example ajon thang in the mya le khar jan sa ji ba Punjab bank jiwena
town hall chỉ vì tiêu vào người other market cái sang chỉ làm cái quý chỉ cái chẳng cái tra the hàng gì đó chứ na cái ta hi amount cái tiêu chỉ là mình là principle the rules cái lấy adhere cái sao chỉ ba chỉ itu cái là machine chỉ ba chỉ sang sang ngay chỉ sang nên hi cái ta lấy được lấy liền chúng có ta da yang sang mi cái yes of course chúng lấy complications cái chúng cái lấy đấy it's a NGO non-governmental organization này department hi shong fund ko chung ga le ka sa la maning de le mra ka chi sai sa la athang hang khai tha da police personnel 27 mang na men sa da le line department cha khla ma jang sa la itum ka chi cha we association le da le we fullest potential na yang sang ming rok si chi ba itum traffic le i sa mai la pai ki chi we ning chu ka na khang han ga sa ne chen hi tha we le da le ka tha da yang sang mi kle yang gi jim ta la ni fair hi ya ru issue a khang sa da le Haorei is first question. Haorei rei du ji jang. Rei du ji ne da dang nei. Kareli isi Tangkhul long le jang. Ta da Tangkhul yi xie so sping jang le ge rei di xiam zai. A zhuan teng pandemic kle ya dam ji li. Tangkhul long ne ge xiam hi pas se na wing ge wi xiam ge xiu me xiam me tui. Rei di jang. Hai tsami personal ingaruno chikami issue wa muslim la hai mi ga ne chini shin process ai ishin process sa tra ne as ne shu yi wa small town ne wa du small town ne wa tra ne ach ishin muslim bai me ne the hili confusion ak rai ka ishin process tra ne small town ba shin council ba shin rai chok me chi sa dai chi ga shi ga za ra la ga thau hin ka ngai go the management sa ra le thum taxi chi wang na la dui de hi ke teu ka mi khwai da wa khang thran ni ma sa mi thu asin la jiao de isi la ma upai ma le jin de isi executive committee ping bam la ka as de chang ba ya ka la house khang te ma ka sai ka hi ba ya ka se da a ka si da ka tong ai ka yang 이신의 미덕 그리지 동래정천도 히 디시 오피스장 디시 오피스 등등 먹거니 지버 동래정천에는 DD를 상달을 20네 디시 오피스 상달을 20 오케이 아래 주인 핸달을 그히 다운홀이 다우심들은리 30 Okay. The Chitata Sam Gani. Chishin is the Sam Sami Gani. Kaishina, Mataila is in the focus of Sabo, Katam now being never distance Malimko. All right. Ishina Jang. Distance Mungwala Batrakimi, uniform I got the singly. Okay. Chililang made the Ishina Quida Glehi, Karar now being all age being Nila, free taxi card, I would say. Okay. Ishi Jang. She is in the Singumly initiative. Order state Kaleatam Chili in a lottery system in a Sashok Milaka Kapong in a free taxi carty. Milaga to me, Tata Sadaratum taxi firm money. He tata Sarai to me, function to me, Kira Sajijang, Chitata Satellite. Come initiative, Naruto Ilam Taisam, Yaruina. Kotong ilakaya initiative and say, all right, originally students being mentioned gasaje in ajonda yar mikai karjan sale hang shoga kale in a Facebook reel and share say karjan sale taxi driver kai kan askatam nawleom phungai ne aman lupa thamang hoge da matong ne ki hang shok kale ji and then ari fear ga hang jile kalika in case atumna follow ma sa tulo aga yaru ping in case complaints sa se jiba complaints are as action he quick I mean cut the queer and then queer come queer cut the Maramba he Zadashum like a complaints all Facebook dies on it had action query fair humor Jack Matay the Kakan Hanshana Atangwe Tangkhul Nagalong na taxi is that way fear rates him he justify Sakam Saglai Hangai Eva Tangkhul Nagalong na rates him is the clay in case instead na tumban the same sijiba mpamiro the chilang hangai Kachang Katava Hiva Atum Naga Taumaning to Itum Naga Satsau, Itum Naga Tausau Jeda, Itum Naga Semna, Pame, the Hangai. Ka authority Atumnani, Jauga the Atum Sapum Ragaji Kashin Sani.
Alright. Ka kareli sem krajila na sin sem lo lagai thum heu lagai thum yang rum ga sa ta sarai Okay. karewe Tangkhul na sem ra mi jang isin mang sem me ka asi li wa jang laga sin na sem da ta sin verify sa laga ai ta phair jo hin yar he da sa da lo ki ji asin na pro sa mi laga ka shop ni Okay. Okay. Awi aka mang han ka akwa ji in case rate. yes Rate. rate du hi jang ji ithum li la ka ji ta complain khra le complain khra hi thum na athum li warning mil ga jo ga nei jang action direct first action ma khila warning sar ga jo ga nei ka ji ta le ba repeated ga sa bing nei thum action kai kai le ithum wi rules li le hi ta da sa ga hi ta da ra ga ji ba ji jang ji le da ji ni se sa ga le Okay. ka ithum na direct first khra ji li driver ba na as I ma thei tu dei ta kain da wi khang ga pha ji wa di shu da ithum on sa ga bai ji sa ye ma sa ga bai bing ji bai ithum action rules ati shu de ithum violation ati shu to fine ne ran ji le yi ji ba ji Okay. Alright. Ning shiere. Okay. Awi ishina discuss hamo manjana alung chang ngai sangai lung sangai athang we over speeding aka mention ka sajli inspector ka sajli iwa hi aka hangai aya jam in experience ka sa ka ne the so called VIP security escorts itung apamli superintendent of police we don't know deputy commissioner no MLA with ministers being runo atumna escort ping na chadak le I think it's all a case of overspeeding iwa hi hangai aya jamla shongfu chakshila khai side la mami bai shongfu li hon khong ko chu laga chachine SPO escort iwi khuduk chongli lako waw ko chu bai side milo da kya ko to da chadaglam them ne chili in ma thau ko bai chili ke side ma sa bai le sa ga mi sa zo lo car accident chokolo it can cause a public damage in terms of life or property this you is la quarter to millisecond ka shang hili awi atam kya ka darkar sa la ma thai mane whistle khong ko ful ka tongli yam lo jil ka shang de le traffic police ping wili hi ka thada le le ya ma thai tu re hi pa hi khayang sang sa ngai traffic police le hi we VIP culture so called VIP culture li shi episode le aka thang ka khoi kar kha hi are over speeding chi hang jan I mention sa ngai na ai da sa jing sa ne side ma mi pai nga zirut khai park sa vai ma khle chong fu ji li cha kha ka tot la ka chal la ka thak line thau dak le hi thang kam dang mi ka chon na sak zala case la shop pa mai re DC we escort ping na la jan hi pa hi Ari yaru awareness we bang ila here mention sangai overspeeding ani sa da hong sao chu chad la ya side me ming sangai me yaru bing le ka chi cha we lane ji li follow sa la ga chan sangai overspeed sa ga chadak le akhli lane ngui da side mi gai chan ka teli disturbance lang sara sak jila shock pai chena ithum yaru bing la nging cham na ma ching sak se this so called VIP atum extra rights ma le mane they have the same right as you and me now mikumo ko tonga India citizen are constitutionally like that itum psycho right ngai cha sere escort ping jina DC jina SP jina itum li right chung me malai nei ji hangai jena traffic police ping la ka shabai dang the ambulance ka thamani ka medical emergency or national emergency ka thamani ka chikata overspeeding and chadak le ping li side milo da la iwa mahang sang sangai mane everyone mi ko tonga ka cha odli wa ngai la kai na ka cha odli wa pai ngai lan chat share da klei nei mi ki ba ka busy sak mai malai ne everyone is busy with their own work jena ka cha we space respect sang sangai iwa jena kipa no itumi misunderstand ma sang rok se kala special request to the deputy commissioner and the superintendent of police in case you are watching this kindly direct your escorts and your drivers to drive slower. It is a very small town. It is we have a very small road, as you can see. You are traveling every day. Kindly drive slower. Everyone has their own work. We are trying to reach our destination on time. No one is busier than the other. I would like to request you, humble request, to kindly maintain traffic rules and regulations. Respect the other drivers, whosoever is on the road. We will really appreciate that. And then if you request, ask or direct your drivers, your escort to be normal, to drive normal as the public, people will respect you much more than the respect you're getting now. That's what I want to add. All right, ishi here discussion here arena. Last question sada akal na hangai inspector when how say
itum ari kuchunga discuss hangrum ka hai hu alung hili ara itum apam hili khisa ka preventive measures ping hi itum na khisa ka itum mui kan traffic congestion leidakli isamira and then accident ka thai itum khisa ka ba prevent sabai mero do kala matala gan itum drivers ping vehicle owners ping hina kachi ka tha otsak ka sa chi thran itum hi traffic friendly environment hi leir klayang ga ji ngahan ngai hi no we experience nu take we kala facts le kala chikta statistics figure sang la chong we kan han kan ari cham thada shi hos na khang hara khai ji ju mu dang ri na tiam ge sai ge ari khang han ba jing han ka mi no ge ai na thi shul da ba ai everyone is equal in the eyes of law ha ka bai dia khung me even prime minister la same ra lui hwa mi ngai ja sam ne si ya lui hang ai de khai ri na tiam ge ya ri de we ran a kham mi ngai ba na yu ne sa mi ngai ba mi ngai ba na especially police team ji police hi police it me nature of duty paung sar it me life saving department abama khri ming mung lo ka khai chat ga mi khni the aru ring mudre ya ke yong ka ta sai chi thara ni dum normal speed and no pen police yong mung wa sai da dum the sel de kha khan ka rang lo ga wi ga horon khong yong wa ga ara khami ang life save sa mi property protection khami save sa mi mo ne china every police yung da ga hi overspeed ne do mo khu mi ro ang ta circumstance ta jul da sa ne yes da da ji yeah ari ji even my sp in a mention sp type na on the we sort da ji ara we duty ga bound ka tha ga le de emergency le da sak bai mening ga ya ri mu ta da wu ji le wang na ta da ji da yung da fo bai in case of in other gen mention ga je medical emergency or any emergency ji in a gen mention ga ne but in case normal days itum apam atam hi yang laga itum hi wa ngshla kai shong go sao hi shong kari mang sao gi da itum ba la chung ga disturbance how to mention zane but then of course medical emergency college tran itum wi kate emergency any college tran of course everyone will understand that for example ambulance tra le ji ga ba itum na horn awi siren khong sa la side mi gi ji ne ang chiktaji mention gasane and then issue is police run or this run I think they will understand there much hikta wi li atum the share that in administration li jang with the jiwang aru ji hang ne in case medical emergency or other emergency meaning of let us all maintain the killer rules and regulation traffic which hang so that it will be our traffic policemen will know yaru that is going to be much more killer relax for everyone ji mention sa yes please continue are we in that itu mui traffic system hi mathada control sa se ka zan zang su se je ga ina thun mention sar bai da DRBC district with DRBC hi mathara kan effectively what sar from hi le khang sa hi authority ne itu mui traffic regulation and parking committee ji hi line committee sang hi bin sang sal hi effectively what so si je effectively line department sang sal ga so si je system ya ba thau phung ta da ma thau ra de khu yi ba ari DRBC mo lei sa ra lei da khri yang sang da khri authority ba ki ru ne ari small down committee ADC ba ji tang khri ne asini yang so bom dre asini police concern sa ra ga police ka lai thmui transport la zang ga legal services zang na ga asiri west state side re government we jena ari you take khu ya gari register saro no taxi ro no ki ga saji asiri sabum bom dre da khu ye authority ne itum authority dinaim sai se authority hi jung nai ge system di ot sa bai to jani tum authority ji ki pa aba wa ji ki pa isa mai ji ki pa isa jon ji ki pa je take zak zak ga ot sa si ji wa ise ja we line of duty ji ta mai khar sa re ise ja na sing ra na ti ju le sing ga respect mi go sa si ji ba da pa mai khar le da shan gu okay jen mi sai go na you take we shi dang ho the rights ta thei sare mi mo ko rights you rights ki thei sare ka duty ba ma rai kai jung le ya jen rights ko thei da ka mai ne duty re thei ga duty je sa si ji yes ma ta mai khar le tu mi kai tum na rights thei ga duty ba ba ma thei de kai jen he improve sa bai ne ka he improve sa bai jen gari ga thau ro no khari ro no shong ho ri ga za ro no office ga ga ro no you take we shongfu bazar public shongfu de de
rất là cái psychology à we right stage thì hoặc rất là football is that me say bây basic trainer cái cái này cái đó và he left always left cái the left lane mark that miro cái sang ba trên the right cái sang ba miro left mark that miro ý cháu lane gì mix up sao mày rồi overtake sao rồi anh quick buy pick up sắc buy bấm gì rồi taxi sao lại ý xin là chỗ này cũng đừng dễ khai gì arrangement là sai được thế này bây giờ là đồng đi đừng khai đi parking zone sai đừng khai đi no parking này parking no parking zone gì chỉ pick up sao rồi cái cái bình đi taxi bình đi à thùng pick and drop chứ thế là line này thì sao đi rồi no parking zone gì we customer passenger gì lẽ cả anh rất đặc biệt we line trên đó shock được pick up sao rồi này sai chứ chỉ là vào cái mông sắm được shock bay chỉ là cái lane gì mà cái gì này तो जितना था उस सिस्टम जिस तरह किताब आज जिस आप हमने किताब आज रहा है नो पार्किंग जोन जिले आने बिग ड्रॉप सा हुआ इसका कितना हो शौक रहा सुना तक नहीं बिगनी डिस्टर्ब मसा रहा कान शौक है रहा ड्रॉप सामने रहा है जॉइन था ना तो जो सिस्टम जे ओवरटेकिंग में ले लोग रहा सेम लाइट देख रही रेस्पेक्ट था लोग टेंग लोग रहा बताएं जैसी जे यू टेक हुई है तो इतु मुझे इन्वायरमेंट स्मार्ट सिटी ऑनलाइन इतु मुझे स्मार्ट डाउन नो की बाई सेम की बाई yes okay ning share talaga na machan sangmi khai ji wang in utpasa president lang rai judging hanor no way opinionly we talaga na ukru town hili key measures preventive measures being quick over it traffic congestion he the other passing may by or safety measures for to prevent accidents kala talaga ni to drivers being car owners being key sa over it me environment I mean the traffic friendly environment ni lai by right no opinion ti ong ka share sang 이위 되게 퀴레버 아루이 이시 서는 항아래 지리 리피트 마사림레 그 이투무이 옥수 다운 힐링 컨세스 사닥 리기버 이툼 칼라타나 송푸테 웨이 카타르 그 떼우지와롱 질리 이투무이 엔크로치먼트 레이더레 okay 히바히 그타고 롱니 히 빅션 상석시 제 파르지 항아이 이투무이 풋밭 그 동거히 दुकान बिंग ना एनक्रोसोक सा लगा फुटपाथ ही थदा कच्ची की थाले वो पासा पाई ले दले कच्ची की थाले पासम सा पाई थुरे ही वी कंसेस कसाले दले की ही ये ही मचन संगाई इतुमुई मिकुमु ही अरे सरना खांग थाला रूस थई सरे थई लगा सा फुंगना दग सा ही वो इन क्या खत्म जी थे लला मुसाफाई तो खुई वो जिलेबो इथुम आरे हिलेबो एक्शन दरकार साइ तो खुइबो एक्शन दरकार साइ जेना फोर्स दरकार साइ हि जंग लगा आखसि त साखा युथिलेबो थादा मी आख लिखनि ले एक्शन को सि जे थैसर दक ले नंग छि लगा थादा यामोरे क एक्शन म कुइल इथुम खमोर मांग नांग दक ले बायबो थै लगा मसाम र द म सान द मसाम र द खुइ you pop taji ta dangai okay right ning share ishigitum kharjan ni samuman naga yaruina thai khangi ka chung ganani na hangshok me re itum mathai jak chung gala thai khile ning shi closing remarks ada minute akha rip mi re jaina president when have go say matalagan in arwe closing remark hili administration kala public wingly appeal sa ngai or message me ngai le ka ba jili be sa laga closing remarks ada 1 minute jili mo ko sang ra 1.5 minute ka kup sang la no when have go say ning shi kana wa sa da ina thada yaru ka tong khali appeal sa ngai ba itum hi iwi wang munim ni ina sa da le hi wang munim ni yaru wang ni ki chi hi थुकलाई न मचुक लगा ट्रैफिक रेगुलेशन कतों खना कथे नहीं कॉपी में ले एक ट्रैफिक बिने रबो के लगा चुआ थिशुदा इसी चाख लते न पा लगा जीपा जिले फॉलो सा खवाई सांग संगाई की जी हंगाई कखनी आखसा दा न ही ई ही ngale hi ui ngale ni nu ngale ni na ina mrei sang sak la ki ban rei sang sak la Reisang Hawaii sagi ji smart city on se ki ji na la ga I la ga jena I khla da ina sa ga shok tar sa ye ki ji chi la ga ni mang hi hang la ga tang au ni share inspector ji from la no closing remark come mi la
哎，它的 safety measures 比较好喂。 Sure. 米在过日咖喱性的，米在过日 traffic rules， 我背啥米些 Right. ？traffic rules 是我背啥些？后来个肯定的 authority 呢 accident prone areas identify site 里，就是 barricade 个它上面的。只上海呢，一同 experience 这个要人讲的，不 crew down 的 take 啊一同 accident 小嘅 90% safe 少的，还不会少的。但係咁 accident prone areas 上面的 authority 的那上面開始的 private 當那邊的人唔行咪個怕的，咪得可以上面扛帶個怕唔大的嚟上話個唄，這樣的 accident 小唄，佢啊如上面的可以 authority 上面的可以是，咪得嚟讓上面開呢，這樣其他就 disturb 晒了。這有個就了，看我個，看話沒個就了，省那個要裏邊人，啊如一咪 traffic policing 省那個就上面些怕的就行愛，就 divider road divider 還沒就呢90% accident avoid 晒呢處理，佢一那個扛麼你們那個要裏個面他個，佢哋生開始，啊如就類似不범들이，這樣呢，他的 line department committee or 可能的一種 society CSO 那個 road signboard 個他一種 mandatory signboard regulatory signboard 樣 school ahead blind curve blind turn no parking no 佢係嚟啥個唔行得嚟咩嘅唔係咪些파락嘅一種會 no parking 係個gì police 唔嚟一個 parking zone 就嗱會個사택咪係下所謂嘅road barricade daktek mer ka khrele ho mek sar ngai yang chine tu me ot sa di discourage ku sa e ka police de timur sang sa ke jan jitha jim sang sang ngai ne ai na da crossing li mak sa da e tu hi da traffic regulate sa ka daw na hu thang sak je ka da hi ka thum hi wi principle be sang sang ngai triple e de yang triple e 이 그래야 희나 기그래 그 engineering road engineering 내가 이거 그냥 기그래 그 education 아니나 이 그 동진 기그래 그 enforcement police 기지네 자이나 야루이는 지정을 가루이 DRBC 리더 그 비지림 다 항상 그러가 road engineering 제 총부 떼어 나오라 turning 떼어 나오라 뭐가 베이트라 트래픽 알린 학 나오라 떼어 나라 아tum 내제 3일 그럼 다 사시지야 safe sami khale ya ru bang phami khale kala 이놈들 총부부 다른 심해 그 police 양 닝는 ya ru na awareness 뭐 레금 그 남네 전 education 히 이또 뭐 motor vehicle 위 그 traffic regulation education 히 타라니 민상가에 히 already we level 라인으로 January 1 week 사이 그 지대오 나이 이거 take 그 school level college level 그 강서 그거 motor vehicle act 히네 그 우크루 regulate 사이드 그 traffic regulation norms 지 히네 지 태인서 그가 미그 동 aware 사시지야 even jersey 나온 3일가 당당 위 마이그리 나온 3일가 생각하시지요 effectively 하다 그 장악 그냥 우리 smart down 지 되고 살래 small down 살래 small down 템이 바이러지 있어요. Yes, okay. ning share a주 we guest kanili kujunga knowledge and researching saire itum ya reviewers pingnala nia ongaira da shit sange na niwi atam ka sak kujunga le sa ot ka sak kujunga le salala atam sak ki li investor sak mi bang junga ning shi na niwi ot sa ba gi ji manga sai ko ra them me ro no kala anywhere ka za ka garji tran ya really she ba sa da hi thau awareness mi mi jinglo gi ji la request sangai na tum le ka sa waina na ni le ka sa waina kujunga itum teaching ko wi sam bang la ga re ning shi next episode lila itum ngurung bai ka ngurung li shit se ita aju hi va saw ge de itum ko tong ma zero to re general sala ga ni itum discuss sa khai san ka hi wa alu lila itum na kuchung ka teaching ko sam bala and I'm sure ari na new experience na new thang medan share sa hi manga ina itum yaru ina Tangkhul ka practically implement sala kra kala hi yang ko khwe ne itum kyau khamang la khang je jira la kra ka je chit ka sang ka je han leilak de le ning share na ni li ji hi ka daw sa da hang shi de le kala ajewe episode li yang rumi khaya yaru psycho relila ning share episode li razan khami wang ajehi wa productive salaka informative salaka ya episode akhang sadle ye facts and figures la jang laga itum na thang ji da wi itum practical life li saran waran ko chung ga hang ji thei mere itum
mirin kan go ya mi awang sang sakse let us not be in hurry itum gari thaulala tak mai da thaw vai sa se traffic rules le dak le itum obey sa se itum athang ishi inspector na hang khai tha da government na hi da sakchang da cha ka sami dak le jili itum masak hyang mi haisa government property itum property na da khuilaga masak hyang mi haila ka se ki ke pie de le ki sami de le ji purpose ji itum Sure, kawai sase itum cooperation he kashap ain dang mi se authorities leader claiming police na atum jingham ka sa sali atum traffic policeman ring chung ka nganing laga itum wang da sakchang order mut smi de le atum na ka hang sa se taxi drivers being la itum li destination from point A to point B va pai vai da atum na sacrifice sami da clay itum appreciate sa se complaints of course feedback wa ming rock se ka complain na hang sala ga itum pessimistic sala ga nung da vai sila masang rock se itum we drivers ping sila khaya shi se let us respect the drivers kala itum public shongfully cha da clay ping pedestrians ping lila itum respect sa se ka ji ga tha khar now ping now shnau ping or anyone shongfu cross sangai lela space le la itum atam mi se itum thakla ga na in re re ba sila masa se kala pedestrians ping la itum yaru ping la kari ungra da klei check la kai na hi shong shong wi shong ya shong yang ka chak chak la kai itum cross sa se itum accident shop da klei hi suita mai vai sa se kala traffic rules hi itum thala kai na athang ishi inspector na hangai da TRPC ka thai itum form sa vai itum CSOs ping itum every department ping collective effort mi la ka itum apam hi octingai la khai octopi la khai ring phala khai apang sang sakse parking issue gu jung khalei lehli ne mention ak sa small town committee na ADC ukrul ADC na jang la ka kachir trust li and trust la ka shi contract or sa la ka traffic are parking hi man sa ka vai parking zone dan parking zone ashinam talai maintain sami laga fair ka tha tax parking fee ku laga sami ka ashi hi masarar merg ju complaints ka feedback le da hange maramba kyu angles ka itum yaru ping na complain mar na sawi ji atum ni cooperation ma mi thui ji atum ot ka sali sashi na we ji we feedback radle jena itum yaru ping na la itum apam hi law ayin semalala implement sa shila khai apom thada thei ka chi itum ya ru li la ka shoi le sa ka itum ji realize sa se cooperation mi ka pai kham tha ka sa chi le ba itum supportive sa se na i wen kham tha chi shok sak se ji ji last sa da hang sang ngai ne next episode le itum psycho ra samhang services se good night everyone